Kenya memenye witagwo Njagi waku na waciarwo warerwo mwena uriku? Ni mbite kwa Charles Njagi na nyumite Embu. Embu kundu gwitagwa Kieni. Ugoka gwetha riu ngauka guku gucaria wira. Ni thomete ndagitari wa ng'ombe, thomete kabete. Riu ni wira ngorwo ngiruta guku ni wira kuroria ng'ombe ino cia mwecimiwa kuiva gia kuria, kuithondeka cia rwara, kuroria uvoro wa gukama, kwendia iria, maundu moci monthe megie wira wa ng'ombe ni ngorwo ngiruta guku. Guku na ukire mwaka wa 2018 na nauka ninethire mugundu waruta iria ria rita 250 na kuma na kinya na twambire program icio ni twathire ngetwa kinya rita 800 tigaingirire covid yaukire nayo ni atukwirithirie ambire utukie vanini lakini wethira turestite 750. Hihi Njagi riri wi mugundo uyu kana riri urakorwo wina ihinda riaku ni uthia kuongerera githomo giaku riria kana guthie guteithia arimi aria angi uhoro wigie ng'ombe ici kana gukiongerera githomo giaku? Ni thie sa migunda ringwa tere eva ngufi na wana ndagitari aria maigukwiria ni tukorwo twina tukiaria nao tumenye mathina maria marathini arimi guku nja tondu mirimu ria iguku nja no igacoka gutwithira guku turi kugu ni tukorwo tukireazi nao wa muthenya na ni ngorwo ngitemberia migunda ingi andu aria maiva ngufi nani aria mambisi ngathii ngethira challenges iria mai nacio na ngavota kumatethereria. Ta tutaririe uria uhotete kugayania nyumba ici cia ng'ombe tondu ona ndwi kiumba kimwe, kwina kingi kiharia, kwina kingi kiharia, ona kira kingi ki rugongo. Ng'ombe ino tugayanite kuringana na ukuru wacio na level ya production. Mbere twambirite na ng'ombe iria ikamagwa twaiga cie kando, iria ciiva ngufi iria ciukite riu niguo irete muruke tukaiga kando, iria ina mavu tukaiga kando, iria ciina mavu ciukite guciara tukaiga kando, na tusau turia tunini wanagia turia twaciarwo wario kwi bara twigaga ukete riu ng'ombe na kuringana na ukuru wa ng'ombe na level of production twigite in different pains wa pandu twaiga ng'ombe iria kuringana na ikinyite va ite thiini wa ukuru wacio kana ni ng'ombe ya naciara na riu ni igire vu na ni twakinya bara twitaga ni twatiga gukama ni kenda tweterere ng'ombe ikiatia iciare tukamiga kando ni kenda tuvete kumirithia wega kenda ria gatuika ya guciara riu ivote kutuveria ria gwikatia ria kwigana ria tumbreed ria twise muno ni ya Frisian lakini ne va ukire vagia kaundu twagura mbeu cia ng'ombe itagwa Brown Swiss inorona imbiro na riu ria ng'ombe cia ukire cia safo tondu ria watwenderie uria wekaga procurement maukire mamurete tu mbeu koguo ng'ombe cia rutire ndui ng'ombe itagwa Brown Swiss ni ng'ombe mbega ni ikwari mbega lakini kwi indura ya gatene muno mbere ya Frisian. Arafu kwi ng'ombe twagurite ciaguritwe tene ndia mukinyu guku na riu ni aukite igwite mbeu ya asha koguo wathie mugunda no kuona twina asha imwe no ndu ya aukite ivu riria ria ngina lakini mugunda uyu wetu minja breed yetu ni Frisian nikiro na ng'ombe nyingi muno ni Frisian. Mirimu iria ui ikoragwo igitengeria ng'ombe muno kwanja guku na hihi uria twagirwo ukorwo tukicontrol mirimu iyo? Mirimu iria thinagia arimi muno ni mirimu iretagwo ni kore kwetwe mbutu cietaga nguva na riu kurigiriria mirimu ya nguva murimu wetagwa wa ngai kana ndigania ni kuthambia ng'ombe tu wakiumia mithenya mugwanja yathira ukathambia ng'ombe na ndawa ya dip wakorwo wabangire ng'ombe ciaku ugathambagia Jumatano kana Aramisi uka make sure Aramisi ni wekatia no wathambia tariu gututhambagia Jumamosi na ni wega nimenyithia arimi ati ndawa ya dip ivuva kwa ng'ombe kirao tene kutara rio tondu wona rio ria ng'ombe ciambire kuvingura tumarima tutu twa guku ngothiri wavuvira ndawa iyo ya dip ni tonya ng'ombe yambire gwikatia kureact kana kuna no remone kiroko tene uthambie kivwai pio rio rithirire vakuvi themo cia kivwai riria kwina mbevo. Twire uria uheaga ng'ombe cianyu irio o kuma kiroko nginya hwaini? Ng'ombe ino cietu mbere twina ng'ombe maita mairi kwina iria tukamaga na kwina iria tutakamaga. Ng'ombe iria tukamaga ngiambirie nacio tukamaga maita mathatu ni tukamaga thaa 5 cia utuku ni tukamaga thaa 11 cia kiroko na thaa 7 cia muthenya na twakama ni tuveca ng'ombe irio watwakama tukava ng'ombe ndui koguo ng'ombe iria cia tukamaga tuvecaga irio maita mathatu wa muthenya tondu wona twamikama thaa 5 cia utuku ni turenda ringi kugikia ikuru ya kanyamu ingi katia ingiruteria na tukamiva ringi irio muthenya thaa icio cia kiroko arafu thaa 7 ringi twakama
nundu ni tukwenda utukuringi ng'ombe kuri na ndwi tondu iria kuri saragua iria ti kwati wi ng'ombe no kuri ng'ombe ya ruma rita 20 ukira bange koma 20 no mangi nyome pegi ya kuri kende irute iria ririko riu ino singi tutakamaga tupesa irio maita mairi kiroko na kivwai na tukiva mai makwigana na tukiva ng'ombe sumbi ni ndogoro ina mafindi mai na vinya itikatuika irama itirabota gukira kwenda udaririe hihi niki kiwo uheaga irio iriku icio uheaga ng'ombe iria cia gukama turithagia na irio ciitagwa silage ira tuguraga kuma Athirifa mugunda witagwa Aquest Farm tondu icio nicio irio ibataga gutuma ng'ombe ciari ikabota gwika atia kuruta iria wega na kavinda kau turithitie Aquest kavinda ka miaka iri riu ni tuonete ng'ombe iki perform very well ino cingene ciitakama kwa nicio tuvecaga nyaki na nyaki kuku turi kwina nyaki ya kwigana tutemaga nyaki kukurokari wana kinya mugunda riu kwina nyaki ya kwigana hihi iria rianyu guku tugio average yanyu ikoragwo igana atia production yetu tinduku muno currently wana korwo kwina mathina ingine ndu auria urona kwikari twina average ya 24 liters per animal urethira ng'ombe cietu iria nyingi irakinyia 24 liters wa muthenya na uririkane ng'ombe itikoragwo level imwe yonthe kwi ng'ombe ira ciarire wa riu kwi cingi tukite gutigiria gukama kwi cingi cie gatagati koguo twikaga average ya ng'ombe icio ciothe regardless ya ciarire ri igaciara ri kana itikamite kavinda kega na atia riu ukethira tweka average yetu ni turakinyirite 24 liters per annum ni undu waria mangienda guka kugura Hivers ta tutaririe ni mukorwo muhingurite mirango na muhihi mundu no oke kugura Hiver guku tukoragwo tuvingurite mirango every day na andu rimaukite guku makagura ng'ombe twendetie ng'ombe all over Kenya actually ni twendetie ng'ombe nginya Kisii ni twendetie ng'ombe everywhere koguo twetu because we wira na tutingigiria mundu wingi na vau nja twike no na benefit kuma kwi wira wetu koguo mundu rungigwa ina bata guka kugura ng'ombe ithe muno twendaga kwenderia ng'ombe inevu nikenda ndakagira uci nyingi muno wathira ng'ombe no uthi umiririe mithenya minini ikina guciarira ukinambira gwika atia gukama na riu tukirikiriria ni undu wa mundu ungienda guka gucera guku mundu ungi ukagwenda guthoma ona makiria ona ningi mundu ungienda kwaraniria na inyui hihi no utunengere namba ya mugunda ona mundu ungienda kugura iria ri ndui no guka ni tukoragwo na namba ya mugunda uyu ni 0721 72 96 35 ni ngucokera ni 0721 72 96 35 Leke tugicokeria tukotokereria hamwe na Daudi wa kuma muci wa Ausquest atwire atiriri uhoro wigie silage we turithagia mburi cia iria we wendete gukorwo kireithia kindu igwitwo ng'ondu ona ng'ombe cia nyama hihi ungienda gukorwo kireithia na ni urenda silage ungihimena na kundu kahutie mutambo ucio ni turacoka ndwakaida tari kuraiha